Tonto murume umwe kuma Thinyaine ward-ini ya Kithi ndene ya gicigo mbunge gia Tigania West na atariritie kimako kiawe kumania na gutaukirwa ni antu mugwanja banje yawe aruga kiriba batujuju twa tutantatu na mwana wawe ni bombere gukwira mbwa antere chia Shakahola ni onde antu nkurukiega na bomburi kithakene kiu kiria na bau umwe ni wa antu kwijire uria kuganoka arumanirwe mwanka ata uturo bwawe mukurujo na gwitana mbere na kuga mwekuru wa mutana wawe atonyere kanisene umyaka 5 mithuru ende atonya mwitu netabange mieri mugwanja ethire mukiri wa mithika na gutwambiriria cio na ijicha kiaba Kinyanja kwa mukuru Joseph Nkarike Marimba nteretia kumbone wa ndine ya Kithi Tigania West kirakiomba kubwithia thai na kirachumaniriti na kio ikwaraniria na mutano we Stephen Mwetiura nteretia Malindi kenda kumenya burarere na narakinyethia mantu. Mweti ni athori. Mweti ariete Malindi nkurukie miaka 21 nende na nomo barabara ingekete imakarika ya ikubia Shakahola rungurwa Mauritania mutumeria Makenzi yoti atabia kuria mwanka mtu akwa na moroto ya witie urukona na Yesu. Ne yite ambira ina mwekuru uretire kuthiria twana tu twawe na inda mwirite ndetero twana tu nikenda twana tu diana tuito yoyo nyumene eitare kainda ya wikwa twana tura tuita tukuma muithone na tukuma muithone na ina twana tura tureta turakua na nati amukuru Nkarike amenyere nthetoi kanda ire kona TV ndi kona ndona muitho yura ndero amwe kurwa na ukumire no ntwaina mbauti mieri mwanje ruari na mieri mwanjera ntame amwe kurwa ukumire kundi kona muitho yu kuiro ya Kilipi na ndona Malindi na ndona kanisa iro ndonere mwekuru no ntuikanise uari kankauruziria mbiko kethira mwekuru wa imwe ndikuria nderiro kumwe mwekuru mwanka twana uturio kuringana nue mwete atakinya kanise nduna aruite amwekuru nkurukie miaka 5 ai muruta kanise eneu na ararema ibi byatumambua ndairikinya twana nikenda mwekurura ando na ino bitibuba wita kanite ucha nkoma ikwiro ucha nkoma wonia ntire twana ntiwa atuo no aitietire ku kanise nera eta na uko ote ai wokwa ende nwe kwaremere mwankara ichi de la mwene ende ni bibi atomere twana rutu diria atwanginyelere uti kate ikua riwa witewe atomba kuthikamire tuyoyo twawe tutandatu kana kinyayo ina akiwa ontobobo amwitanga maraburu ikirika note ocho aringia rithoe moyo woni ende nende be irombura nuntu ndailela chimba na tiantu woni maicha kwa kuthira mwene ora wengwa nwe ya ailela chimba bila note mwana ora inwe na bituma mwana ginya kiongo githuka ndu no athuke kiongo no aume ginyando ende bandala ya kuthuka kiongo kana niningwa mwili ukwa thuka thirikari ni yukio umebunge tikanda idini edike chimba biu nuntu ginya bie ya utithio nkona no gidawe kana katika mwaka yoyo kambura kya mami ne atiki oni ndau akinya ikimba ke inaikiye kenda kana karanga kona ke kimba ke inake ari ende utiwe mbite kuonia antu baraba kuthikurwa na muntu agetwa kira watu mwiri wa muntu kuyo na muntu utikakariuka thirikari nike utwikire ironda ringe nkorone tutu na murairwa antu ya bawe ni mwana yo okwa ana mwanja ake yakui yake ro no ku na ti muntu emoyo mwana uno asituke nakwe nini ngwanke ya wita nkabona una medho ntira wa ibo ba no ndutikanda bona kimetho kinya ningokua Nkarike ari wake yakona kanya we nkabena mutumeria Makenzi no ntunkwenda kwa kia kuoruru muita kalanga muita kachunche kamwere buare mokwa bu nkamwethia na monki eiza mantu pureme bu boya thatu muchulia na muri akwe no ruru riwe romba riawe kithirikari kuyukiria mutumeria Makenzi amwe na ritaniria ngwenwe matali ya bombelia buruku makirianto teba uwa ba muthaike maicho ontu ba muthaika maicha muntura kinyambu agwe president uge au antu ba athaurwe ethire antu na antu bara batwire amaruru ya antu bara oraire muntu abati kwithira oraia ti moyo agakua akaula
atike kuonekana yaye ya kurikanika. Nkuruki na rombete atongerie ba county Meru amwe na ntuba wendi buboya mutetherio chokie mwana wenja akiwa na kumakira kinyotoro bwawe kurayanwe nke omenyera na nkeria nkamuchwire mwekuru ngi nuntu ndi na atiirwa ri umutheri utika na inako wewe ngoti mwekuru enwe babala yake ya kunchwira twana na tuyuyu tukinyai na au already ndiwigwa kankwaniro ntu mbua ndiona akaginya wakorairwo no. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.